Sige. Mapantay pa lang apo iti police reports. Mapantay dito'y Comelec and police iti biyang ti Lawag City. Kalpasan nga saan kano nga ikonsidera iti biyang ti Comelec dito'y kit daw sa nga dito'y maikanti konsiderasyon dito'y may nga natiliwan iti paltog. Ket apa isot maikanti konsiderasyon no kas pagarigan, di amen? Alang nga ada favoritism na no Comelec Ganban tata. Apa iso na bakit may isang opisyal tap no maikan iti pamalubos inday amwen ti pakabuklan ti report ni Idol John Agustin. Manipod pa lang apo iti biyang ti PNP ken kasapay apo iti Commission on Elections wenno Comelec kada ito'y nga guntaway. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Ni Idol John manipod apo iti Comelec. Idol John kamen. Kinumpirmaran ni Attorney Julius Harvey Balbas sa ti election officer iti syudad ti Lawag narigat ang maikan na ti konsiderasyon iti natiliwan na ti paltog itay kalabes as security guard. Kinunana ano dati na ipagagangay no dagiti dati akaso ket na ipagagangay daytoy nga dito nga kasi tatakot ang narigat ta awan iti probation na. Imbatad na agdepende pa daytoy no anat agbalin a desisyon iti korte ta naidumduma daytoy a paglintegan. Imbalakad na kadigiti adda na ti armas no kalikagom da iti mangibiyahe wenno maikan konsiderasyon iti daytoy a paglintegan ket silulukat laeng ti opisina iti Comelec Lawag tapnon maigayda iti panangala ti exemption. Kastiman ti panagsarita ti election officer. Alala napiliw ang in violation ng gun ban tayo, particularly po kay Lawag City ako. The penalty na po is 6 years imprisonment and tinarigat namin tatapo is awan iti probation na rin yan. So, ang maharwatis in case na makonviktaran di ang reasonable doubt. So, dati pa lang ito na ang napaya? Yes, ever since January 12 ako, tatanaan nga at itinatili ito ang violation ng gun ban resolution tayo. When ako, dito yung security guard, siguro nga handa mo dito yung rules and regulations tayo. As pamalagit ka dito amin ako nga at the 80 firearms na, at the 80 rule tayo pagdating iti transporting, bearing, and carrying the firearm. At the Comelec resolution na data apo no kaya ta part iti opisina no kaya may procedure for exemption makulin tayo apo iso da kay. So no, syempre security guard natin at the agency that Well, very specific apo di resolution tayo nga dapat di head the agency, the security agency amo da dapat data. Si Amo da hantay lang namin amo apo na data pa is a issued personal or issued na firearm, but in our resolution, regardless, as long as awan iti certificate of authority or exemption mo from Comelec, in violation ka po iti gun ban. Kumusta na activity tayo itatla? Wala naman video, yun yung 6 years, di pa nakaibalid at ginang valid sa among case. Para kaibaba na ko, hindi siya Depende ako ni judge nga mag-determine, but di ka na ibagbaga, hindi under legal parlance, no 6 years and below kung mali di penalty, mabalik ang probation. However, the gun ban is sabali ako. Violation of gun ban or less than 6 years, di pataw ng penalty, haan nga makabit probation ako. Siya panagasalita ni nadagsin gayam. Harvey Balbas, Oh. election officer sa syudad ti Lawag. Tama ako, Idol Joan. Amo dapat di security agency digitoy. Ket digitoy iti dapat warnings da kadigiti security guards da, di amen. When ang government. Oy, anak pa nga abogado ang syempre ket nakalawlawag met ibagbaga ti Comelec ket linteg deto yen. Ti pagdaksan na saan nga maikan iti probationary at ano na ganan awan met kastoy nga linteg nga na-create ka detoy or nairaman ka DJ Comelec gun ban digad ket na so ayun no maibalod ka tata ket makumbiktaran na kani huwes nga siga ket nagbasol nga talaga in the violation of election gun ban
ket makita dang the probable cause na mabalod ka for 6 years. Awa, di ka makaruwar pulos. Oh, could you imagine that? No? Inem atawen nadagsen. Di ba? Isong amotay met no conditioning and at the same time that level iti panagtrabaho tayo. Amotay nga ti security guards pero de los buenos nababa talaga sa saoda, di ba? Unlike the personal guards nga kukwa iti politiko wenno sa sino man nga pang pribado nga individual nangatot sweldo da or sahod da. Yan. Ay meron pa sila mga benefits. Iti security guards nababa. Di ba? So barbareng nga adamot abogado na nga nalaing mat nga mangianam justify kadeti na aramid na or no kaspagarigan. No lesson or lower the years no kaspagarigan ngem nadagsen awamot ijay provision may panggep kadito nga maibababa at dijay penalty na ngamin ket 6 years and above, tama? When I do Bernard. No, 6 years and below, iso, or 6 years and below, or below, kakit, naganan, may kan iti probation, ngam awan matikas rin nga linteg, may ipanggep iti Comelec ganban. Oh, di ka nadagsen, iso nga, sapol nga gisoko iti paltog, no, saan awan iti, naganan, ada lisensyam, ngam awan iti license digiti pamalubo certification from the Comelec, certificate of exemption ket saan ka nga agitugtugot iti paltog idulin mo laki dikit kompleto papeles and lisensya na idulin mo or the safest no data ket saan nga na i-renew ket ipadulin mo for safekeeping iti Philippine National Police. Yeah, di ba? Tapno saan nga mai-considered as loose firearm. May point si abogado doon na hindi ko na-grasp kahapon about personal nga paltog. Digiti kong kunak. Digiti da dumakamin ket no sa sino pa iti registered iso ti safekeeping da, tama? Suan ket digiti unregistered baka isot inosarda. Ket kasla ang dokumentado dijay natilir, saan ba? Saan ay Bernard? If it is not properly documented, that is personal, correct? Haan nga kukuha ni agency data. Agungit ni agency, maperdin agency sang kadi. Aman. Maperdin ni agency, maikatan pa iti lisensya ti agency. And then of course, digiti chapa, digiti da dumapang pada ng security. Mairamraman da. Siyempre katawan to't pagtrabawan da, di ba? For closure data and review and closure. Ano kaspagre kakaasimot ni agency. Well, going back to the agency, nakasarita dan no sa sino nga agency dito, Idol Joanne? Nakasalita dan Idol Bernard. Okay. Siguro handa nga detalye no sino dito nga agency nga nabagbagaan tap no saanen nga maulit dito. Ken no kalikagom dagiti firearms owner nga agbit-bit no dito talagang adapay ti threat da Idol Bernard ket adda dito guide kaya mga mapasapol da nga surutin agpa-advise da iti biyang ti Comelec tap no isu dagat makapagpila dito exemption no Idol Bernard nga basta-basta ang basta-basta adati Comelec certificate of exemption on carrying firearms kasjay during the election period Idol Joanne isong kunak ngarud ket ni apay nga tanga lagan kasjay ti plastar na ket no adati rumwarlatan handaan lang nabagbagaan deti hepeda or dapat kumati security agency before kadati election ganban nabagbagaan dan, di ba? Ang baka kasi dapat Idol Joanne iso nga karod lesson learned and stern warning kadakwada dijay kasi no mapasamak pa dijay kaya talaga nga maibalod ken baka maikatandat lisensyan. Owen. Okay. This is the first case here in Ilocos Norte, right? Owen, si Marono EJ Solsona, Idol Bernard. Ay, Solsona, J. Gasoline Boy. Owen, Maratawin na J. Gasoline Boy, dati legal age na 22. 22 na, Idol Bernard. Hindi ka may ibalo to 6 years. Owen. Ay, apo, ay, so, duwati nasampulanin. Iti deto'y Comelec ganban, kadigito'y nga gundaway, which is delikado. Ay, nako naman. Okay, anymore, Idol John, di pa malagip ti Comelec?
DJ Pelaing Ti Damag, iti Comelec Lawag, Gadwa iti 99.5 Lawag, Idol John Gustin, Tatak, or MN. Maraming salamat, Idol Joan. Manipod apo iti Comelec and the Philippine National Police. IFM